Oi, Ini 5 tarik June World Environment Day sal ambisi brung ni hai kene tini no salo bahai ne World Environment Day tini chene kompoya gade mi wa ADC Prosason Forest Department tai share bio bai mili laiwe kaisa program khalekha o program ni bising ti chung lukrok no omono koina ni musugu sang bufang kaina ni nangguk tani ke bufang ni bising ti chung oxygen mano chini nongjanai tui ni poribesh kaham ungu chini tui ni water layer je babe din komi thango chini tipra hasteo busang bufang kabang kai hainte omo protection ungnai chini poribesh tei bu kaham ungnai ge hani bangoi no chung lukrok no omo no koina ni musugu jate chung bufang kai wi chini poribesh no tei bu tong thothok khlaiwi tongna ni nangnai tani ke chini hasteo bahai no tuluk development ni samung nokjawi tongo nok tangna ni bangoi bufang ta phaiwe nene bazar khaide ni bang bufang ta phaiwe lama khaine ni bang bufang ta phaiwe kabang ma development purpose no chini bufang ta phai jawi tongo kintu bono chung bufang ta phaiwe te katal khe kaina ni bagoi chung chesta nayang tongo hani bangoi bosor por bosor kuti chini ti prahaste bufang kamawi thangkha bufang kamai thangmani bangoi chini oxygen bahai no oxygen ni matra komi tongkha gamani bangoi ni World Environment Day hanoi United Nations by je declare khaijak mani boni themes je oxygen no oxygen ni matra tei bu bang rona ni bagoi o bufang kaina ni program no saklai jak nge bufang kai kha hingke chung sudo oxygen chimi maya chini kabang ma poribesh ni je nangmani chung thang tongna ni bagoi je nangmani boni susto chini health ni ngoi bu omahai kahamung nai sa khamung ni bangoi kahamung nai hani bangoi ang koina ni musugui STT ADC ni CM ngoi lukrok no omon koina ni musugu sudu tini ni hai salo simi ya seng kaisa bufang ta phai hangke at least ne te kaisa phane bufang kai na ni ungtheng tani ke chini bufang belai khe nang sung thang tona ni bagoi je jaga space tongo khali tongo o jaga no bufang kai be jadi asung ni sawoi ani korno muthaka jotona hambai